Assalamu alaikum hurmetli telesiyerciler. Bugün Mayıs'ın ekisi efirde haberler vakti studiyada men Alimiya Kaybulayeva çalışam. Eşimdiki saatqa muhbirlerimiz böyle malumatnen tanış eteler. Ахмедит шерінің yolları tamirlenmege devam ete bu sefer işler Толстого sokağında ötkеріле. Saq şehirinin Milli Muzeyi nasıl alda onun tarihi neden başlana? Şimdi bu yerde nasıl tedbirler geçirilе? Buyuk Can Cenkinin veteranları için tedbir Kırım'ını baskıncılardan azat etken insanlarga buyuk Mayıs oturuş geçirildi. Rusya Prezidenti Vladimir Putin Sochi'de Almanya kansleri Angela Merkel ile görüşüvni geçirdi. Olar Ukraynada yüz bergen vaziyet ve Minsk anlaşmalarının amelge geçiriluvini, terrorizmge karşı suallerini ve Suriye meselelerini müzakere ettiler. Merkel'nin Rusya ziyareti Большая Двадцатка sammitine hazırlanıv çerçevesinde geçirildi. O Hamburg şehrinde iyulde olup geçecek. Memleketlerinin yolbaşçıları olup geçecek vakıya hakkında öz fikirleri ile paylaştılar. Emde Merkel öz çıkışında Livya'da yüz bergen vakıyalarını kaydetti ve Rusya-Almanya arasında münasebetlerinin inkişafı hakkında da söz yürüttiler. Ankara boğazında Buyuk Can Cenkinin veteranlarına bağışlanған ananevi Mayıs oturışı teşkil etildi. Olar partizan hareketlerinde iştirak etip nemse faşist baskıncılardan Kırım'ını azat etken ediler. Tedbirde Kırım hakimiyet vekilleri, veteranlar, MD cemaat teşkilatları iştirak ettiler. Bu haqda muhbirimiz Feride Halikova tarif etti. Ахмедит районында бүтін ярымаданын ветеранлары топланып, немсе фашист басқынчыларына қаршы күрешкен элек олған партизанларының ве подпольщиклерінің хатырасыны андылар. Кудус Юнусов 1930 сене Бахчисарай районының Хавр көйінде доғды. Енді 12 яштан о алықаджа олып çalışты ве бабасына ярдым етті. Юнусовлар картоп остырып партизанларға шата еділер. Улы ватан женкі еларында Ахмедиттен алуштаға кеткен шоссе юлында веона бақан орманларда Қырым партизанлары фашистлер или чоқ керелер қатты күрешлер кечері еділер. 21 чувал картоп алдық. Оны уақытты шығарғанда партизанлар келді. Познакомились, нам связь нужна. Мы там яма қаздық, яма картопларын көмдік. На қадар керек сізге келіп алың деп. Оларға ем керек еді көйден связь, лемселер бар. На қадар лемселер алған, білгендер, что партизанлар дерменден оны алалар. Соны адам қойғандар, мен кеше бірді етмей кеткенде маған қычырдылар, гранат аттылар. Мен үш жерімден қолымда, бұндан аямда яраланып контужен олдым. Құдалық үстінде ұн қояды, медикаментлер, төтін. Оларны еп шейін кене оларға алып бар едім, көйін башқа тарафынан. Штар тарафтан дүгілі бұяқтан. Олай етіп, партизанлармен суяз жоймадық. Нури Усинов 1928 сене Ахмедит районын Мамут Султан көйінде доғды. Женк елары о мектеп талибесі чағында еді. О девердегі чоқыс оғланчықлар кібі аля хажи олып çalışты. Нури Усинов көйлері атылғанын шындыге де яқшы қатырлай. Лемче басып келді Мамут Султанны 2 ноябрьде. 1 ноябрьден 2 ноябрьге обстреляли село. Обстреляли дорогу Симферополя-Лушта. А және тұрып, 2 числода көйімізде бір 5-6 саат жен кетті. Лемселерінен біздің Совет армиясы. Сон тыншыды. Улу ватан женкінің іштіракчылері өз жасареті үшін тешекүр сөздеріне ешіттілер. Ватан оғырында көрешкенлеріні ветчоқ беклеген қалебелеріні қайт еткенлеріні қатырладылар. За оборону Севастополя. Ахяр шеріні хорчалаған үшін менің бабама қырмызы байрақ орденini берділер. Бабам Қырымны ве Ахярны азат етті. Sonra Прибалтикада вефат етті. Тедбірде Девлет Дума мебуслары ве акимиет органлар векілері Назирлер Шурасының рейс мовины Михаил Шеремет іштірак еттілер. Девлет Дума мебусы ветеранларының мертлігіні, жесурлігіні қайт етті. Оларның ватанға севгісі күн-күнден Ғалибек күні яқынлаштырдылар. О павших героях сегодня напоминают памятники, обелиски, мемориалы. Но самое важное мемориал – это мы, люди. Это наша человеческая память. И эту память мы будем
нести в своих сердцах и передавать из поколения в поколение своим детям. Тедбірні ресми қысымдан соң исек концерт башланды. Бу жерде эм халық ансамблері, эм де ветеранлар өзлері чықышта болындылар. Анине бойынша майыс ұтырывышының іштаркчелері тарларда пішірілген аскер ботхасы или зияфет еттілер. Бу сене партизанларынан ұтырышывы 2000-ден зияде инсанларны топлады. Майысының екінші күні Анхара боғазында партизан шапкесі деп адланған абиде өгінде партизанлар ве подпольщиклер эм де оларының сой сопы ведослары топлашма хананесі 1951 сенесі пейда алды. Ферида Халикова, Алишер Алимов, Милет Ичун. Қырымның территориясында Украин телеканалларының яйынлай жағы бошлав олды деп білдірді Қырым акимиетінің миллетлер ара мунасибетлер бойынша Девлет комитетінің елбашчысы Заур Смирнов. Мартның орталарында хабер етілген еді. Қырым регионы иле сыңырда ерлешкен Херсон вилаетінің Чонғар койынде құрылған телевышка Ярмадада 6 Украин телеканалыны ве бір радиостанцияның яйынлавына башлады. Біз көреміз ки телеканаларының ичбір яйынлавы yok. Бұлар епсі бошлав олды. Украин программалар эфирде yok еді, шымды де yok ве илеріде олмаса керек, деді РИА Новости агентлігіне Заур Смирнов. Украинаның қавсызлық қызметі Одесса шәрінде ерлі сәкенлер группасыны теракт, диверсия ве провокация тешкіл етлігі бойынша яқалады. Бұқта мақсус қызметінің матбуат меркезі хабер етті. Sonra belli oldu ki Kulikov meydanına mina koyuluf malumat tasdıklanmadı. Bugün şehirde 2014 senesi Mayıs eksinde olup geçken facia vakayalarına bağışlanған tedbirler ötkerli. O vakit Ukrayna radikalları ile 48 insan öldürülgen edi. Ukrayna'da devlet avdarma olğanı sebebi ile anti-Maydan aktivistleri Kulikov meydanındaki lager çadırlarını yok ettiler. 2014 sene Kunduz Mayıs eksinde Grecheskaya meydanında ise anti-Maydan ve Kharkiv ve Odessa'dan futbol, ultras, hem de Евромайдан aktivistleri ile çatışma olup geçti. Uruşның neticesinde lager çadırları viran etildi, Zenat Birliğinin evi ise yakıldı. Onun neticesinde 42 insan zarar gördü, da 6 adam Grecheskaya meydanında elak oldu. 3 yıl devamında bu işinin tahkikatı öyle de yekunlenmedi. Rusiya президенті Владимир Путин Одессада yüz bergen фажия hakkında söz yürseterek kaydetті ki, fajiyada elak olğanlarında qabatlanğanlar ala da cezasını çekmedi. Dünya cemaatçılığı bunu unutmamak gerek, hepimiz hatırlamak gerekmiz. Tamam 3 yıl evvelsi Ukrayna radikalları birden onlarla qabatsız insanlarını öldürdüler. Dünya cemaatçılığı bu gibi canavar vakayalarını unutmamalı ve onun tahkikatını mutlaka sonuna getirmeli. Kırımның paytaxtında Толстов adlı sokakta tolu şekilde yolның tamir işleri ketmekte. Bu sebepten Ahmedjit memuriyetinin başı Gennadiy Bakharev işler keçken yerde çıkış toplaşıp ötkerdi. Tamir işlerinde 30'dan ziyade mahsus texnika kullanıla. Umumen işler 3 ay devam edecek. Bu haqda bizim nöbetkili evhamızda. Шымты Толстова adlı soğağının bir kısmında teplatrassa ve yanı kommunikatsiyalar koyuluvu boyunca kapital tamir işleri devam etti. Kurucu şirketinin vekili Petr Zaytsev becerilgen işleri haqda tarif etti. Bugünkü günde plan boyunca geçirilgen bir sıra tedbirler endi bitti. 6-7 metr terenlikte 150 metr suvağı boruları koyuldu. 2-3 maya мы еще Mayısның birinci günleri 2 участкада da 150 metr yolunu koymağa niyet etemiz. Bunun bir sırada teplatrassa boyunca boralarının denişmesi ile tamir işlerini yapamız. Şimdi toprak çıkaramız, eski plitalarını ve boralarını bozamız. Bundan son yanı kızdıruf sistemasının montajını geçeceğiz. Çıkış toplaşıvda Ahmedjit şehir memuriyet başının muavini Sergey Kryutyuk ve memuriyetinin çeşit profil bölüklerinin vekilleri bulundular. Gennadiy Bakharev kaydetti ki, tamir işler plan boyunca alıp barıla ve oğullarının memnun kaldı. В принципе, работы производятся, есть, конечно, сложности. Teknik tarafından birkaç mesele var. Lakin yakın zamanda ular çözülecek. Düşünüyorum ki, kalgan vakitte tamir montaj işleri grafik boyunca bitecek. Bunu da kaydetmeli ki, ONF'nin kergin alda bulungan yollar haritası adlı leyhası boyunca Ahmedjit şehrinin sakinleri Reyberev'de birinci yerini kazanıp 43 ses aldı. Толстова adlı sokak şehrinin mühim yollarından biridir. O şehirde araba hareketini yengilleştirmek ve onun yardımıyla aydavcılar merkezini yenip olalar. Толстова adlı sokağının bir sırada Sovetskaya meydanından Kirova caddesi ve Gogol yol çatışmasına kadar yol ortası dönüştürüldü.
Меркези yolunun тамирінден ғайры шерде 22 талақа өткерілді. Знаете, мы покрасили... Біз шерде бүтін бораларны бойладық. Ғалба олар қойылғанда бірлі да бойламады. Бұның бір сырада тереклер ве қылдырымылар сыланды. Çok şeyler yapıldı. Проспект Кирова жедесінде yol örtüsінің теніштерілмесі майыс 9 күні Ғалебе парадының ағыр арби техникасы ile кечірілмесі үшін япыла. Мемориет yolbaşçılığı айта ки, ава бозылғаны себебінден бұл yolda мартасында тамир кечірмек имканы жоқ еді. Айша Шылокова, Магомед Несторов, Миллет үшін. Киев Сакины Қырымдан $20,000 параны сақлап чықармаға тырышты. Сыңырчылар идаресінің хадимлері Русиядан шыққан ноқтаға келген айдавчыдан $20,000 пара таптылар. Русия қанунына бинаен пара $10,000-дан зәде олса, бұақта декларация толдырылмақ керек. Киев Сакины есе бұны япмады. Оз әрекетіні айдавчы бойлет аздықлады. Қырымда алған бұтын мал-мүлкіні сатып параларны чықармаға істеді, деп хабар еттілер матбуат қызметте. Бұл іш қануни қарар қабыл етілмесі үшін гумрюк хадимлеріне теслим етілді. Тщательно упакованную и замаскированную посторонних глаз крупную сумму денег иностранец пытался перевести через госграницу, проигнорировав требования законодательства Российской Федерации об обязательном таможенном декларировании наличных денежных средств в общей сумме, превышающей в эквиваленте $10 000 США. Выявленные денежные средства и автомобиль нарушителя переданы сотрудникам смены таможенного поста по уведомлению для принятия правового решения. Пограничное управление напоминает гражданам, планирующим поездки за рубеж, что залогом успешной поездки служит неукоснительное соблюдение законодательства Российской Федерации. Шайде Асанованың тешебюсі или 15 ел евелсі Сақ районның Отар көйінде милли музей açıldı. Шымды бұл музей тамир ишлерінде мұқтач, анда қыздыру системасы жоқ, музей хадимлері еменлер. Бұл музей яқын вақытлары яңы көрініш или зияретчілеріні қабыл етер. Бұл музейде мұхберіміз София Шукурова болынып, өз левхасыны азырлады. Отар көй мектебі янында екібен екінші сенесі Ерлі Сакен Шайды Асанованың тешебісі или Қырым татар этнографик музейі açılды. Отар көйінің Қырым татар жемиеті ярдымымен музейдегі экспонатлар топланды. Оларының арасында раритет сайылғанлар да аз дегіл. 17-ші асырның Құраны бақыр гүгімлер, тұрмыш савутлар ве милли урбалар. Асырдан асыр қалған дұбалар ерден сақланып қалған аскер дұвасы деп беледік. О бір нечік үшінде бар еді. Капсула ішінде табылды. Қолдан тоқылған кетен көлмегіміздің мына ерчікте тұра. Ода 17-18 асырның кетен көлмегі. Евелде оле көлмеклеріні бағыш еткенлер киеулерге. О даже бойны кесіліп киілген. Бұл көлмекін даже киемегенлер. Сақлап келгендер, Қырымғадан кетіп, Қырымға да қайтып келді. Бұл асырлық шейлер. Мына бұл гогым босын, бұл кетен көлмек босын, асырлық шейлер. Оның балаларымыз көріп, біліп, біздің тарихымызын сақлап қалмақ үшін яраттық бұл музейлеріні. Ocağlar talebelerini milli muhitke daldırmak için derslerini muzeyde geçirirler. Muzey yardımının talebeler milli minlikni, adetlerimizni ve manevi baylığımızını inkişaf edirler. 15 yıldan beri mına şu muzeyde men balalardan iş görem. Dersler ötemiz mında edebiyat dersleri. Mında kelip halkımızın urf adetlerinden, mına yaşayışından tanış olamız. Edebiyat derslerini er vaqtına efsaneler ötemiz mında. Olar pek beğeniler bu derslerini. Tatarca tırışalar söylenmeye. Çünkü mına bu обстановка özü şu şeye, şu öz tiline onların celp etin. Haydetmek gerek ki bayram günleri mında esli başlı, itibarlı insanlar ve mektep talebelerini davet edirler. Böylelikle nesiller arasında bağ saklanıp kala. И благодаря Асановой Шиде Решатовне, которая собрала весь этот материал, на сегодняшний день мы все это поддерживаем, функционируем и пытаемся воспитывать наших детей в духе соблюдения национальных традиций, на воспоминания исторических событий. Празднуя все праздники, особенно религиозные, ну и вообще национальные, приглашаем наших пожилых жителей села, которые с радостью участвуют, благодаря чему дети тоже активно подключаются, им это все интересно. Но мы намерены дальше продолжить нашу деятельность. Бүгінгі күнде музейде қыздыру системасы олмағаны себебінден экспонатларны сақламақ үшін ерлі сәкенлер евге алалар. Музей одасы ерлешкен бина тамир ішлеріне мұқтач. Ерлі сәкенлер бұл суалны чезмек үшін первасыз қалмаған инсанларға мұражат етейлер.
София Шукурова, Энвер Аблязис, Миллет үчүн. Бүгін Бақчысарай районның Черкес-Кермен койының сәкинлері Коршув кечірділер. Ескі Қырым татар койы бүгін Крепкая адыны ташый. Бұна бақмадан эвелкі сәкинлер оз доғма койлеріні 30 ел девамында зерет етелер. Ве бүгін де бойле Коршув олып кечті. Тәфсилатлар бізім левхамызда. Черкес-Кермен бу Бахчисарай районында юк улган кой. О районның Женюби гармында Акъярның Балаклава районы иле сынырында ерлешкен еді. Бу кой эски Кермен Куба шәрінің дақ етегінде ерлеше еді. Кой сәкинлері әрдайым өз туған топрағыны урмет етеділер. Черкес-Керменлілерінің эждатлары да бөле мунасибетні сақлап қалдылар. Әр ел майсының башында койдышлер көрішуі кечеріле. Алия Абдураманова шымды чөйінчі, яни урожайная койында яшай. Бу қадын бізім телевизион тақымызға евы ерлешкен ерні костырды. Вебізні бізім күнлерімізгеже сақланып қалған чоқыраққа алы барды. 1989 сенеден берлі Алия қартана әрдайым туған ерлерге өз балалығына қайта. Көзяшлар иле сүргінлік девірінде өз айлесіні қатырлай. Екшер қат евлер бар еді еркезін. Мұнда бір қатлы евір азеда обырмал еді. Қағаны епсі мұна бұл қаяларға қаршы екшер қат евлер қойып, пенжерелері, жамны софалары, güzel evleri бар еді еркезін. Фқари адам да бар еді, афқарелер де бар еді. Но мен даймар бай еді. Осын емжем балалар бай еді, епсі емжем балалары. Меннен 4 яш кішік емжем торыны. Обырсылер кегенде кетірген едік, ағылап сау ол сені кетірмесең, мен кімсе кетірмез еді деп. Бу ерде түркілер иле құрылған керме құручысының ады Черкес еді. Оның үшін кой бөйле адланды. Шымды бу ерде тек күленің қалымтылары буақта малюмат ташы. Бу ерде емде қыз күлесі ерлеші еді. Ривайтлерге көре бу ерде яшаған яш қызлар сонра қаледен өзлеріні ташла еділер. Ризали Абдураманов бу сеферде туған койне келді ве өсте сүратлары иле пайлашты. Қарбабалардың evleri біздің забор еді. Уже она біле 3-4 семья отырды бұл evde. Екшер комната, üçer комната, әстәнелі. Abi yerden su kelip alıyorduk. Ana bir yerde. 88'den bundan başladılar toplanmaya geldim. 67 senesi memnunda geldim. 9 tane ev var idi. Mında kalgan edi. Bizim evin başta bizim evin yıkkanlar. Altın kıldırıp. Ленуре Белялова сақтан келді, айта ки черик асыр девамында ичбір койдешлер көрішуінден артта қалмай. Мен ел келем, 27 yıldan beri mında kelem bu koyge. Akayım doğdu, kaynanam mında doğdu, kaynatam doğdu. Ana biz mında yüreğimiz tarta bizim kemiğe. Hadi bir şey olmasa da, bayırlar olsa da, no biz tiyimiz kemiğe. Doğdaki deri uç kısımga bölüne edi, aşağı, orta ve yukarı. Aşağı ve orta derede sakinler ayvan asra ediler. Yukarıda cami ve mektep yerleşedi. Bugün bu yerde koydeşler ve onların balaları toplandılar. Onlar Kırım'ın çeşit rayonlarından geldiler. Aytalar ki bar günleri Baqçısaray'ın Dülber yerlerinde görüşmek gibi iyi anane nesilden nesilge geçiyor. Toplaştık hepimiz. Beraber anamız en kart kaldı bu koydu deyindayin gelip bunda kartlarını görüşmeye. Каждый год 2 мая снег идет, дождь идет, град идет. Мы здесь собираемся. И этот день объявили днем нашей деревни. Потому что здесь ничего не осталось. Остались вот наши достопримечательности, наши вот эти вот места силы, как говорят. Скалы, горы. И мы здесь своих родителей, дедушек, бабушек поминаем, вспоминаем. Ну, чтим их память. Каждый год собираемся, приезжаем, кто сколько может. Вот хоранта, келелер адамлар. Как на маевку, встреча. Знакомых очень много с разных городов, потому что в свое время, когда выселка была, всех разбросала. Вот. А здесь собираются все равно со всего Крыма приезжают люди, которые именно уроженцы, или они, или родители их, все с этого села.
Тижерет yollarından biraz четте қалған Черкес Кермен қадими замалардан арби стратегик эмие ташыды. О onun артынан ерлешкен вадины қорчалайды. Көйдішлер көрішіві кешмі шақта хатырыны сақламаға кележек нәсілге туған ер ақта тарихны еткізмеге ярдым еті. Лили Виджат, Дмитрий Низовой, Милет Ичун. Ялтаның Қызылташ Ялта Авангард эко футбол тақымының мұхлислері ойынны тамам бойлы адладылар. Матч базар күні өткерілді. Бұл ойын эко тақым ішінде ағыр олды. Қырым Татар клубы рақыпны Оз мейданында қабыл етті. Тәфсилатлар бізім левхамызда. Аняне бойынша матч башланмаздан evvel oyuncular bir-birini selamlaylar, ama muvaffaqiyatlar tilemeyler. Çünkü bu oyun her bir oyuncu için prinsipialdir. Nihayet arbitrning sızgıruvi matchning başlanğanı aqta bildirdi. Birinci 45 daha iki takım için ahir keldi. Davalı dahallar da oldu, ama birinci time devamında Kızıltaş takımının oyuncusu Nikita Kalayev birinci golni urib oldu. Böyle neticege Kızıltaş'ın epis oyuncuları kuvvanmaylar, aytalar ki netice da güzel olabiliydi. Хороший соперник, приятно играть было. У нас не получилось, как мы задумывали, с первых минут дожать. Они в защите хорошо играют. Ну, как бы и у нас моментов не очень много. Но 2 забили, самое главное, что выиграли. И все, будем так продолжать дальше. İkinci taymda Ялта Авангард takımı bir kaç dönüştürüp yaptı, ama ular oyun neticesine tasir etmediler. Ucumlarda Avangard'ın kapı bekçisi da bir gol kaçırdı. Bu golni Dmitriy Zelinkevich ordu. Hesap 2-0 oldu. Ama maçның sonunda Ялта Авангард öz birinci golni ura. Да, оказался мяч в воротах, пропустили, конечно. Ну, хорошо, что, можно сказать, пропустили в конце, потому что и времени у команды противника не осталось на штурм, так сказать, заключительный. Ну, хотелось впредь бы, чтобы больше таких моментов не повторялось. Все-таки вратарь тоже, у него есть свои задачи, он хочет сыграть на 0, желает. Да и в целом вся команда не желает пропускать мячи, не обязательные мячи, так сказать. В конце можно было немножечко успокоить игру, все-таки забили 2-й гол, немного успокоились, ну, пропустили, ничего страшного. Bu maç Kırım Cumhuriyet Çempionatının ikinci kısmı sayıla. Sonki maçlarda Kızıltaş galibiye kazandı. Şimdi Kızıltaş Cumhuriyeti'nin açık çempionatının 3. satırında yerleşi takım şimdi Премьер Лига Интела. Желательно, конечно, выйти на 1-2 место для того, чтобы побороться за Премьер-лигу. У нас шансы есть, мы идем без проигрышей. Вот весь этап у нас не было ни одного поражения. Единственное, что, конечно, для этого должны проигрывать наши соперники, которые набрали очки еще в первом этапе. Это Источный и Гвардеец, эти 2 команды, они как бы идут перед нами. Kızıltaş takımının tertibi keçinlerde deneşti. Endi takımda profesyonel oyuncular var. İdmanlar haftada 4 kere geçirildi. Bu yaxşı neticeler gösteri. Ялта Авангард takımına karşı oyunda Kırım Tatar takımı 3 bal kazandı. Ну да, они сражались, они старались. Первые 15 минут они даже создали пару хороших моментов. Они использовали. Но потом мы, главное, забили хороший мяч. Стало легче. Gelecek Bazar günü Mayıs'ın 7'sinde Kızıltaş Ahyar komanda ile oynayacak. Kabul etken taraf Ahyar, iki takımga da galibiyet dileymiz. Kırım Tatar klubu ise Cumhuriyet Açık Çempionatının 2. yerine ko'tarilmesini isteymiz. Nariman Tarsinova, Sultaniye Medjid, Akim Bekirov, Millet Ичун. Şimdilik bu hepsi malumat, yangi voqealar haqında daima xabardor olыңыз. Ve saat 20:30'da kelajak haberler informatsion programmasini Asan Abibulayev ile qaçırmanız. Biz ile olыңыз, ko'rishmek üzere, sog'likda qolыңыз.